Gotova tekma, a? Sutra radim. Da. Možeš jedna kava? Popio sam. Popio si već 3 kave, burez, nećeš moći zaspat. Ma, pa sam je precijenjen. Ali ja ga svejedno trebam. Popio ti isto kavu. Evo, budem ja napravio, onak se tu kod doma već. Ne plaćaš režije, ova. Nema vode više. Što? Kako da ovo kažem? Kak ide ona pjesma? Sve moje njeno je... Ode vrijeme je... Vrijeme je da odeš, burez. Ali, Buras, tek je 12 sati. Nisam ti ja i ti! A pečena štrudla, šta, nema više? Van. Moram na WC. Van. Hoćemo odvesti doma? Van!